Capitol. Mo ni latest update August pa karon 2025. So 456 na ang kuan. Capitol na to sa Cebu. Nindot lang sidewalk. Dako na nanay dakawan para sa buta. Buhat man ta mag-go. No right turn on red signal. Follow lang kita. Hindi ka mo follow ana, not a good citizen. Apa man igo? Oh. So, padung ta Iscarrio. Ni Capitol Iscarrio. Dako kaing daan na. Nadaga na sang establishments na usab sukad pag pandemic. Sa una dire tong AXA. Tong AXA ba katong insurance, katong unsa pa to sila, investment. Pero nibalhin man. Balo lang anong ilang gibalhin. Abi na mo ilahan na tong building. AXA. O katong mga nag-invest og AXA da. Kumusta yung investment? Positive, negative? Grabe kay admin fee sa AXA di madaa. Ni Capitol Iscarrio. Ada ko na itong Vivo Place diha. Di na po basta-basta. Itong Vivo Place sa Capitol. Dagko na kayong building. Napoy bagong building ay padong eskina baseline ba. Muna na ang Iscarrio guys. Naida ko Iscarrio Central. Nyatmang Iscarrio Central. Dako na sa gayo. Cebu Pension Plaza. So una sa hinumdum yung guwato. Kadaagi na mo diri si Iscarrio ba. Basta summer na gini mamaligyag tabanog. Motong nanoon din akong moagi gyud sa Iscarrio. Nagi tabanog. Pan-display ra to diri daplins daan ay. Karon na may magtabanog. Ang bata ga sigir mag-cellphone. Katong tabanog gyud diri moy ako ang highlight diri. Di gyud ko kalimot ato. Nya mahal man kitong tabanog sa una ta 20 ba to 50. Diri to i-display ang tabanog. Diri somewhere here na atong display ang tabanog. Lingaw gyud kag tan-aw ato kay colorful man kayo mga baki-baki ba, mga saranggola gyud. Lahi-lahi gyud tog ikog. Simple ra kay to. Pero lingaw na kay as bata. Mo gyud toy highlight sa akong Capitol days. Capitol Iscarrio. Tabanog na saranggola ba. Okay, so abot na tayo Iscarrio. Daghan na bagong building diri. Labi nag-abot dito Archbishop Reyes. Golden Peak, nanay mga hotel, nanay kilid. Sus, daghan na. Di na gyud mo basta-basta. Sige pa ni construction ng Cebu. Ano yun? Landong na ko sa kayan Cebu tungod sa kadaghan sa building.